Nigishanjama gituthukite mathaini ma kiroko thukuru-ini wa muthingi wa Olonini gicigo-ini kia ubunge kia Narok kia muhuro. Aciari mekinyitie thukuru-ini uyu makuite mathigi o hamwe na ibandiko ciandikitwo ndumiriri cia uria mwarimu munene wa thukuru uyu akoretwo akiagarara mawatho matiganite. Aciari aya manyitanite na kuhungura irathi o hamwe na wabici itiganite magicarania na mwarimu uyu, na thutha wa kumwona ehithite wabici-ini ya arimu mamurutururite nja makienda ehere thukuru-ini uyu. Kuringana na aciari aya, thukuru uyu thiite na mbere guthuka o uria mahinda marahituka tondu gutire tabarira cia uthii wa na mbere ikoretwo igikinyanirio, na oho maumirira ma ciana cia thukuru uyu mathiite na mbere guthuka tondu namba nene hari arimu 17 a thukuru uyu ndikoretwo ikiguana na mwarimu uyu munene. Juzi Jumatatu watoto walikuwa wamechelewa wenyewe, hiyo ni kawaida, lakini walipofika gate wakakuta mwalimu amefunga gate. Sasa ikabidi watoto wakae hapo nje. Kuna siku alikuja asubuhi akafunga mlango, akafungia walimu nje na wanafunzi. Sasa akijumulisha inamaanisha hakuna heshima sasa hata kwa walimu wote, hawana furaha. Sasa shule ikielekea namna hiyo lazima matokeo itatoka vibaya. Kuringana na murugamiriri wa bodi ya thukuru uyu ni makoretwo makihaririria micemanio hamwe na arimu na aciari makigeria kwaraniria na mwarimu uyu munene niguo mamutare acenjie mithiire yake, indi igeria riao rikoretwo rikigutha ihiga tondu ona ndamathikagiriria. Alitupa changamoto mingi hadi tukaita mikutano mingi ya wazazi kujaribu kumwelekeza, lakini alionekana kuwa mgumu. Baka juzi tukapata matokeo ya darasa la 8 ya mwaka uliopita 2021. Matokeo hayakuturidhisha, niposa tukaita mkutano wa dharura. Kama administrators hawezi kumanage wakae pamoja na kamati ya shule na walimu, performance ndio imefanya iwe chini. Na tukiita mkutano wa wazazi ana divide and rule kama kwake. Na hatuwezi, hapa ni ya public institutions ya kila mtu, ya watoto ya kila mtu. Riu aciari aya marenda thirikari mateithiririe na njira ya kumacenjeria mwarimu uyu kuona maugite athi na mbere kurugamirira thukuru uyu. Thabari ya githomo gia ciana ciao ni gutharara tondu arimu ona ni makoretwo magitira guthie thukuru ni undu wa haranio cia mwarimu uyu munene. Tunataka atoke, tutavutiwe mwalimu ile tunaelewana. Atoke kabisa. Tunaomba serikali, hata kama tunajua ni miaka 3 kamati board members na wale wachaguliwe, ingefaa headmaster amenda na uchaguzi wa kamati board iwe a new school institutions. Igeria ria mwandiki wa mohoro wa ceceni ya Inooro TV ria kwaraniria na mwarimu munene niguo guthikiriria mwena wake niriguthite ihiga thutha wake kurega kwaria na kuheana mawoni make. Nigishanjama githararitie mathomo kwa ihinda ria makiria ma mathaa meri tondu aciari aya maumurukite thukuru-ini uyu mari hamwe na ciana ciao makiuga gutire mihango ya mathomo iguthie na mbere thukuru-ini uyu nginyagia mateta mao mathikiririo na mwarimu uyu afutwo wira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.